Mwanaume ukiwacho I think alikuwa anatoa on behalf of men. Yeah? Of course. Alikuwa anatoa kwa wanaume, si ndio? Kwanza wewe sijui ndio uko ambassador sijui kwa video vixen. Wewe ukiwa Burundi ndio wewe. Sijui kwa video vixen wewe. Ananidhokia Burundi ndio wewe unakuwa na wakili au unajua is my friend mimi ni kusafu tu. Kusafu na kwenda sijui in court. Karibu sana mutegeri wa Meru TV turemeko mekuma kameme ka Meru FM 96.4 turiari manjegie kurikithia Azimio ndene ya kaunti ya Meru tuna Mugambani na Murungamiri wa Azimio ndene ya kaunti ya Meru wakili Mugambi Imanyara tukitha tukikwatana no nyuma kagitaga kai lakini ja ukienda bwe 10 muthikirie kan kurikane nyakuwa double ikuretikire kwa kana iretikire kwa ni kambuni ya Safaricom muthikire gutigira ate nande no gwete na mbere gukara online kinyagira bandozi ga twika nata kwenda kuira inya star 544 ashwetekire selected nyakuwa bonus kuma uo kethero kiona kethero gukinyanira target ye kuna kethero umikinyaniria urenenkirwo 100% data bonus. It cannot get better than that muthikiria thairo kunenkirwo 100% bonus ya data ekuwa kinyaniria kiwango gya kuga ntuko rikana cietumika ntuko no turithira monkatha station tuko nani wareke kunya star 544 hash wetakire option ya nyakuwa bonus na ninga kunenkera airtime ya shilingi 300 wantumire SMS huu mboni ati wewe umefikia zako na umepatiwa 100% bonus. Wacha nikwambie mambo ya chakula mbele tu hata na wakili na chapati ikintu kya yukairwo neteyo when it used to be lakini dhai tena itekurua but ituchokete ara ringi ara chapati cia ukairwo na heshima yani cia yawe heshima rero kaitene ka no ntupa mutu yura premium fortified maize fortified multipurpose home baking flour bwethe tue ne Joy Millers kana quality masters ni quality masters non to bio there is nothing that has ever gone wrong na no yone ntere mwanya mutu yoyo kurua chapati na mandazi na maamri ni mutu number 1 kire baking na no yone ntere cia Meru ri maguna supermarket sama distributors makutano kana mutu atende makoz tere chalare baringire thimo kurukira 0723730539 kana 0733851201 ita raha premium ngano nasema raha premium ngano mantuja kuja kedra kegera. Wakili, good morning. Good morning. How are you? I'm good. Azimio? Inawezekana. Koti mbuli ya bas power. Alafu oti mbuli na kiri kingangina kirujini. Areo niki oliga kwa kambere de wakili. Kwani ulienda bedroom ya mwingine? Utijeri master bedroom yako we? Wewe ndiye kumbo na boye gama. Wewe ari master. Eta wakili Mugambi Imanyara ni wakili uri nkuma newe tandene account ya Meru na Kenya yonde actually nonto na yekene na mama na yekene na vyama. Na alikuwa aspirant wa senator. Itiko myaketho karimi no kumenya ati wakili Mugambi Imanyara niwe mwene kiama original mwene kiama kya ODM. Hai itiko myaketho karimi na chia. Yeah, kiama kya ODM ni kiama kira it has lived the test of time. Kia bwethe tu ni Mugambi Imanyara wakili. Actually ngiguchoka nyuma kidogo ga history. 2005 mungu kwa karugono kaliminombo ndikeda kinyali no le ukuthire primary kwali na nkindano ya machungwa na marigo tukienda kumenya timu ilikuwa na inya ile atwa pasa constitution 2005 ande machungwa yashindia inya marigo na ande constitution uletewa na ndi kuma ndamenya machungwa na nda supporta marigo nda supporta machungwa na ndika gitakala ndamenya ntu baba ndiye keja gutwikira kaita ukabiro gaiti na ndeto mikabira kwa registrar of political parties ndeta nda register UDM no mtu ndije balenda utani machungwa into a political movement na in fact no bathithirie ya bethiri ndetire na certificate Mukurino mume mukurino mume lakini anda karitie anto ba machu chungwa batikeje guchinda actually kibaki twakaritie atikeje gushindwa lakini in the end
in the end ibetre balinjisa kia magi wito ODM Kenya na beta Kalonzo bathukania na Raila itigene mieri 3 mbere kura iringwa na ndi watwika Raila agutigwa mataene yakati thwari arinde bene na ninda ugali gutibwa mukuru engu kakinyende bene yanda mulitira original ODM certificate ndamunenkera etande bene na unyo chole wako na Raila wambiriri. So now Mwesh, how does it feel mbere tu kuma siasa ene Meru, how does it feel kuona ati kiama kiaku kira waambiririe is a big party right now? Nkwire it feels very good kumenya ODM na ndina maburu na imbitikitie kiama kia ODM igatonyithia Raila president to 2022 na ukethinda kiambiririe menya kinyogeta website ya ibuga founder Mugambi Imanyara na ningona kiama ki State House kiandiki founder Mugambi Imanyara nothing would be more satisfying but even more satisfying kiama kiambasi na kimbie gikayo kia governor Meru County na kinyani ninda kiambirie tu na mheshimiwa Kirito Murungi kwa ngomba kwithirwa ndi associated na kiama kiambasi kitite governor na kiama kia ODM kiritite president uni mama na iratu na shokchi na kila kitu. Speaking of which, Mwesh mantu ine yabiama still. Euro ni ndo ende bring delegates ba PNU kiama kia kila kitongere twendi CS Peter Munya. CS Peter Munya wengo atirareo. What's the plan? Ingo mwenyewe coordinator wa Azimio Meru but karaja invasion. You know, kabo idhokira nyumbe mtu. Madharau. Actually te madharau. Tukiara yama mbere mauni ni coordinator wa Azimio. Meru County. Na nukuna kinyatha imbikirite nkobia ya Azimio. Na weiro ya coordinate Azimio ikuga biama beyond the birabiriki ya Azimio. Igwo kabi coordinate. Igoro katuratimene na kiama kia PNU nontukire Azimio kenda balikania no president wao na no governor wao na ula tu approach siasa hii ya Meru County within the Azimio coalition spirit nontu twina guiding principles ya kwithwa tuli Azimio one of the guiding principles ikuga alia Azimio ina candidate umwe wa giti fulani biama beyond the Azimio biga support candidate you na ndetu ya Meru County Kirito Murungi nwe Azimio candidate on governor no tikia makengi kia Azimio kirungi kite governor kwa PNU simple gara kurukire resolution ya uga kulingana na policy ya Azimio ya usupport candidate umwa alia atipingi ibia mabingi bya Azimio kyoge kulikania governor wa Meru County Kirito Murungi kwa wote innovation iraleo katura riasata position ya PNU na kulingana na guiding principles ya Azimio lakini kama mwa umetegera from a different angle non Peter Munya atralio mbere ma ango correcting kwere Peter Munya tuwe patirinda wa PNU non tu agutuika waziri na designere na designere as a patirinda non tu requirement of the law sheria iriuga ukethirwa ugathwa civil servant na withdraw in a party position ukamba ku resign igitine kiu kiai ya party position ko tipatirinda wa PNU na ko ukethwa anwe patirinda wa PNU bwa atwendi mwita akethirwa alio lakini gisheria atwe patirinda well guchokinyi makanini kore mbere ya Ozidi mweri jua idhato ni kuwari na mchemano yua delegates ba PNU ni ba chindana ere tiki na governor wa Laikipia Derito Muredi na kire resolutions chia kiama kiu bawire ati mutongeri wa kiama kiu ni CS Peter Munya conflict of interest ni kuijira mheshimiwa in gisheria kire tuga ukethra win de facto linda kana de jure linda nandi ali ya wakili de jure kulinga in law who are you
in fact who are you tomba kuga in fact imunya lakini ni law timunya nani nde wakili ndi ali isheria nukuigwa kinya tukwambira kiama kia mbasi Kirito Murungi tu oli patirinda in fact Kirito Murungi tu mutwikite patirinda last month why nonto ali in Jubilee na ali ngabana Jubilee na rungamite na Jubilee na sheria ta mwitikiritia chinje biama mwanka meri na nekinye mbere elections igitata ijo etandatu na ndino kumenya kagita ko kinyiro twa mutwikire patirinda otherwise kagita kara kakonde twari last year kinya Kirito Murungi atali patirinda wa mbasi lakini anto bati yubo hano wali patirinda so wakili no kumenya ntungwirira je ni umona invasion no tubakwithirwa atiri the de facto leader wakiama ke PNU atirario secretary general wakiama ke atirario mheshimiwa Ayub Bundi awanwe coordinator wa elections wakiama ke PNU atirario so babarari kiri babarare burari apokati menere ibao kile kiwe kega mono matin mbere ma wote tutirari na national leadership ya kiama ya PNU non tuti national leadership irabwirite kwithwe tirimene Meru County kupass resolution ya uria PNU igitite Meru County i county leadership turari niyo no kuigwa non tunde ndi coordinator wa Meru County ndi coordinator Kenya wa Azimio kuo nindiretete leadership ya Meru County ya PNU na kinyoko na resolution ya turakurukire turaugire PNU leadership in Meru County as resolved as follows tutiraugire ni PNU yonde wherever it may be ni Meru County na kwa no turathithitie yes okay now story nesia Azimio bado ntuko mwene tware au na muriri wetekia women rep wa kiama kia Jubilee yatawa Kiki Bensuda kana Kimboi Kimboi ari na complain actually yeah it's a complaint akiwa atiri coordinator kana co-coordinator wa Azimio Mugambi Imanyara wakili na umuthreaten ai mwira ati no mwanka ethiro ai support governor Kiraitu Murungi kana mwingate Azimio kana mwebele Azimio ne correct kamo geuka ine na kairi correct igoro tugutirimana PNU ya Meru County ki mtu kinyo mora ugira ati support mheshimiwa Kiraitu Murungi kaba ubonde bari supporters wa Kiraitu Murungi 2017 in fact barauga tutakuringira kura gwe lakini this time within the Azimio spirit tugakuringira kura no kuigwa kakino kuga atirithia u no ndo Jubilee itu wetikaneria democratic right ankwere gotin democracy to o create rules cha engagement cha Azimio orinde the rules are crafted Nairobi either comply kanete utuomba kuja kwa mantu ya mtu ngina nambuge u kinyangeta Nairobi mbali na leadership ye ya Jubilee mbere kedra gakia ati support resolutions I mean guiding principles chia Azimio then mtu ati Azimio it's as simple as that utu mtu omba kuja na rules chiawe kinya ni am bound by those rules kinya kiama kiamba is bound by those rules na pia mabi on bound by those rules kaki is not special lakini yankwire au akuga unda moderate ni actually ndendo thikiria kiripira matini kairi uni anda alingirite gaki nkimwiraga inda yitu ina differences chetu ya gisiasa no mithikiria ura ndambiririe ndamwira imbije tuitu differences twetu twa gisiasa lakini anda nkwenda tutwika ndi no ntundu twika coordinator tuite ngugi ya Azimio tu ndamwirire na ndamwira moving forward uni ntena thina nwe aki messaging ndamwiraga na kinyegoro anto baba PNU baba inge ibathurire unde kuma kwa munya ndeta gwa Kiraitu lakini ndiraberire within the same spirit tuitanirie ngugi ntina thina nabo no kuigwa na betikiria na ndinteraga ki anything different from uranderera antu ba PNU iguru ko tafadhali akia yetu na yakinyire mwanka bwamberio shautanira ati no ndamwirira atiri andamuririe na ndiri kethera na nditukuga tuitani ngugi within the spirit ya PNU I mean ya Azimio na ndamwira ngabana Meru County Kiraitu Murungi nwe the only candidate wa Azimio Meru County itine kia ngabana na pia na Azimio policy ya Azimio eriuga ara kwina candidate umwe bia mabia Azimio bionde
di support candidate you na nukinya turugire iguru nukuigwa So, na again- ndamwira ugwiri na ndetuye tuitanirie ngugi na kinya tu difference dura twaina tutugite atia arega uga kuna kitu kama yo kagwa tuika forced uti muntu kumuforce na atonyire Azimio ketha ati kwenda gutonya Azimio na umeni Jubilee daga tuika independent athithagia ura kwenda outside Jubilee Well, that lakini needs to Jubilee change. ageta by the set laying down rules and regulations Yeah. ati umba kuja kugura kwenda So gaki atemenya wita independent tha ino ntuthaisia ati umba gwita who is yes bound so what is the worst that can happen kiriwe akakoreo conform akarega conformly wonde coordinator I'm not going to cooperate with her na ntimwa support ya Azimio in Meru County kamutige tathie chache wenka for example ote support umbo mwatha imo mheshimiwa bombere ana ngwire support yake conform kigia conform ote support wa au tigwetera ngwira support please uninde coordinator wa Azimio uni bitete ndareta materials cia kuthia Azimio campaign na mbeje ciako ni Mugambi Imanyara yeah I brought materials worth over 50 million I've seen them now uni uri thugwania ngeta njuki materials yumbikirega kimboi ete akauya ati support candidate wa Azimio wa Meru County yawe ngavana Kiritu Murungi sitakubali Mwaje it comes down kiuri kia kwenda ukuria kiuri kia zoning. One minute bere witau you know mheshimiwa by fact utiombo support gaki no ntubombere wewe niwe secretary general wa kiama kia Mbas national secretary angu chokire kiu uni tha intikirite ngovia Mbas yandi ngovia Mbas bikirite Azimio bikirite ya Azimio now ala kwina candidate by more than one yeah within the Azimio family na bakethwa batigwitikaniria no baka support jana ndi kwina woman rep ugwitwa gaki kiwo gwitwa biriri within the Azimio bakethwa batigwitikaniria no ugeta kurene na ungia mu support na rira ngugu tutikuga kinyari ugu support na ko wiki katutegera tukuwa antu akura chietu chieta gutuika dividend arafu tushindwe muntu twende ku combine force twende guchinda kaba tu support umwe ungia wigite at another level within the Azimio government bukethra butitikaniria utwi turi Azimio tukabutigira antu bagitata babwaturane so on my part as a coordinator ngwe kwikugire kugitatia kubaigithanwa na kubwaga batithania na kuba warning ati bweta bwitete bubairi bomba guchindwa muntu tindi ubushinda lakini bethero batitikaniria uni ntitonyera ndwene ciao tafadhali ntitonyera Mweshi my question on zoning as a coordinator ntiugaga kakikana ka Mbas na kara kangikana ka Jubilee kantetheria kana ka Mbas no ntundi ndo Mbas uni ngakareguru na ala coordinator ntiga antu bagitata babathurane lakini ngagiria muno kubagwatithania na guhakikisha bagwitikiria utwi tuita candidate umwe within the Azimio family lakini bara wetekaniria argument ya ki na bangi barabari kiri kwaterero yenu ni atiri Kiritu Murungi already na preferred candidate that is not true that is the problem kile antu bejete na preconceived idea ya ati Murungi na candidate kiama kia Mbas tikiraito ere kaki biriri nomination certificate ni National Elections Board Kiritu is not even a member of the National Elections Board biriri is just a candidate of the Mbas party lakini tika kamatika na iri Kiritu Murungi tafadhali so gaki msafara yenu ri no bomwega nyakwa tutina problem ya jokia maiki uga na ndega support Kiritu Murungi tukamwa maiki na tuma support kwa vyovyote vile in fact kambuge huu tuka gaki na tuchoke twe biriri bonde barombe kura na tutumuligeria completely that is my work yes mweshikire Azimio ndene ya Meru ikurari na nenyatha ima tuja zoning nja kwarirwa South Central kwina PNU na Romano wa Bas weta tigania West Jubilee na Mbas na Bas weta tigania West Kilemi bariona Karithi weta buri kwina Mugambi Angaine na Samon na Kinoti Gatobu is zoning still on kire Azimio ndene ya Meru kambuge uju as Azimio utwe ngugi yetu ya advisory katu wakarandi na ndo baba tubere bwetu bukandi bandikura ki Azimio na kwina possibility buba bugedata bushindwe so number 1 tukathithia gintu gita opinion polls kenda tukibarire twegere ubareta tungetha tubonia who is more popular than the other na tubonia very credible result chaura ndo bakuonda ground na tubonia muzira ikiri
uyu we number 1 to Azimio and number 2 na number 3 by iba Azimio lakini boka combine your force no bushire number 1 nukuigwa tukabera nande itikirieni bweta ujo bugashindwa bubairi kwa tafadhali number 3 na support number 2 arafu number 3 ayo gitikingi kithirikari ya Azimio that one we will try na kinyabo bagatumira reasoning na bakethwa bakienda gushinda that is the most important thing to do menya politics is strategy ijaura kinyani ndaugire ntirunga magitigia senator why no ndindi urunga magitigia senator na kiama kia mbasi pumite abo geta west kirito urunga mena kiama kia mbasi au mite abo geta west au arenda governor surely antu bamiru batendi kwitu chiendete muno tuli antu babo geta so unda uga kirito no kadite gitikia kia governor amu supporti na gitiki kikingi ya senator igikare na ukiri rutere rwegembe kenda tuonania tutishendete muno we want fairness you have to make sacrifice in politics. Comes to us the senator na governor baguma komwe it is possible kineke possible titu tukethwa tundisindite twiki amakia mbas kana tuwe oni na mukiraitu murungi ne amiru bakethwa bakititata lakini tubaete opportunity ya kuikitibi in different places you know the most important itubaete opportunity by refusing to present two candidates from the same zone na kiama kimwe niki basi tarungi kire senator kuma uganda kwira ari ura kwari gitumi tutarungi senator kuma kile gike kama nokali gitumi tutarungi kire senator kuma igembe actually it was every intention ya kurungika senator na senator wetu ali speaker Kaberia na I think in March up to that point itwetikanirite no karungama itigia senator lakini kweja karuma kange karetwa gakuga na nukarikana gakuga mbasi betikanirite na Jubilee ati mbasi karungika governor na MCAs yake itibi binge Jubilee karungika na candidate betu bonde batwika approached berwa mbasi itirungika MP itirungika woman rep itirungika senator na nde antu baba ingi bamakire muno ndagire uba convince ati there is no such arrangement na ndali na mheshimiwa speaker Kaberia myself many times nkimwira gaitu there is nothing like that karamba sine lakini agiogwa I am speaking the truth mawakili menye jedwa yana right on benefit of doubt Kandaga kale to benefit of doubt ale ko petiki ndikana liu ndali London da tumire kinyambe nyingi muno nkera yano nkamwira kauma mbasi tu uni kama certificate na kila kitu uni nkeja ndethira Kaberia na igirwe igwe gwitwa benefit of doubt etaki ameneki igwitwa DP otherwise utu nandi and it was too late non to nandi tutaina any other option ku Kaberia wita nukumya tutari na plan B ikiwa yatumire nandi utu twaga candidate yombazi na otherwise aindi kwitha Kaberia na twende mu support agatwika senator wa Meru County twike makiambasi yes okay katibu ni ante Ameru bakuwa kiri mtandao wa Facebook umwaru the delegate that Mugambi Imanyara met yesterday is fake. They were hired to pretend to be party officials. Again, Mugambi Imanyara is coordinating bus party in Azimio. PNU, Jubilee, NAK and NAK Kenya parties are being coordinated by PS Barrio. In fact, we in Azimio don't recognize Imanyara anywhere in our plans. Ambia Imanyara ache hii kuforce issues akawa no PNU without Munya. We know bus is a mall in Azimio. Ni Ken Kabix kire Facebook. Na ndamo jokire kiule kiawe. Oni ndaidulire. Ubu Ameru bwinde ibo areo na kinyanki dhurwa ndathurire Kinoru Stadium. Na Raila Amolo Odinga I present. Ndokirwe nderu ni coordinator. Kanda umire gwako kwa mwekuru kwa ndeya ndawi ni coordinator. Number 2. Hango mujogere kiulia. Nande number 2 meeting yegoro kinya Raila Amolo Odinga na irio aratumite mwana wa mutano ngina witwa Njaoko Oburu na rareo ibaramonire na arieja na ntuma ciao cia Raila na ugakejete kuigura PNU gita within the Azimio na ya confirm
coordinator wa Meru County Mugambi Imanyara na ndi ni kinya ndiragite oburu ndamureta Meru raira atiye ndamwireje auge manto jau tafadhali hata kwa kinya gari kwa siasa tukaragia with a bit of nyomera. I mean it is common sense ni coordinator na that issue is not negotiable na it is official na mandu yange ba utine kwa na witu siasa tutura to condivide anto but that will not going to change anything. You know, kuna argument but first of all this rivalry sibling rivalry that is kire Azimio Wakili, don't you think is a threat kire kiama kira coordinate kia Azimio no ndo kwa mtukuria why don't you join Munye and Kiraitu now that is interest yao chi mwanya yeah na you are the coordinator angwera the truth na naru kwenda Meru bathikiria and interview on details. I have spent the last 3 weeks nkigerea kubaza between Kiraitu na Munya na ngitumaira antu bara ba mara achole ba mara ba Munya na huni nkiaragia ndirutero Kiraitu na the whole purpose ikoba bring together kenda tukiumara na aria tumara tu team imwe na mbwede so far so good ante kwenda kolivirwe details tafadhali bokona yakatu tukurugitania antu na kinya mheshimiwa Munya na hii he has all the information Kiraitu has all the information indi tutikwenda hii let the cat out of the bag at the moment. Let me let the cat out of the bag at the moment. Be the devil's advocate. Iturari na CS Peter Munya Nairobi. CS Peter Munya arawire we attain a preferred candidate or governor. Very good. So now, how come attain a preferred candidate to a governor na Kiraitu Murungi? Mpuru mtu kiumbe. Yes. So now, na ndio tukuona tutena thina na CS akiara yu akiri atwali the truth. Utu tutena thina na CS. Thina na inkwenda kwira Meru impuru aburi. Mpuru aberu no wetherwa ajukite microphone mushemane yo PS yo CS na kana akalidite ngari CS ageta kurumera Kiraitu. No kuigwa? Na kinyaka uangabana ni mama CS ntaigwa ugitio na ikyo gutuma ngukwira utu tutikwaria na mpuru aburi tuli ari na CS na CS as he has confirmed how confirm ura nkuga ati na thina na Kiraitu na kinya nukuona ndere kitiri ara chondo itugania bara bomba kuyara bate ari tina CS maybe kinya baka invite ali bate mulingira thimu bakulia twite kana tutite but moshku na satisfaction muringi kuro enda kuona Munya na Kiraitu in one podium. That's what I'm telling you. The ground is being prepared for that day. Na ndio kwira me I'm very hopeful undubo ukagitata wakarika mbere kure iringwa. So uni ntikwenda kuga mheshimiwa Peter Munya ati support Kiraitu. Lakini the most important thing Kenyatta arungama kieni wenda support Kiraitu. What is important akarungama kiringone au gate ko support Kiraitu. Hatutigire kieni tukitata tumenyane na candidate rubangi na position you already na tikitio wa confirm mati. That's all we need for now. Ati atena candidate. Atina candidate. Au atena candidate ati ana orikire Azimio na sawa. Isa sawa. Menya mbere mamunye it's better than kuga governor ni mama. Atitikanirise bo servant. Civil servant inakani kama very selective. Very selective. Atibirete kwithirwa ali partisan. Ukathomera ito Public Officers Ethics Act. Ititikirite kinyamunyaringa siasa. Kana onania na siasa iruteru kwali. Wakili how convenient. How convenient. Janji nukuona ya mother Kome Chief Justice itu yakalinga kura tu na kinyanjanje bangi bakalinga kura indi utinjanje umba kurunga makilingone support mtu fulani why no tunjanje exactly how convenient ndakwira that is wrong actually civil servant should nimenya ndakwira ndakutira sheria ule kuga Public Officers Ethics Act iriuga no public servant umba kurungama akauga na support mtu fulani kimulonge no siasa na yu ni position ire munyategete in case ye Kiraitu akauga wa ati support ye lakini ini ngabana which is the law na tutina problem na position which is okay. Yes. Sanko uri wakiri urina weto wetana je iwe munene okwa you know twetanite antu amwe uwa kawatire utena yani uwa kare akwaririe mantu lakini nkauwa woni nte kwenda karimi na uwe deep inside yourself we iwe munene okwa ko tiombombira rekana kwaria mantu yau kinyakando utambire kinyantu ine
you know. So I think siezi nabati kuira mheshimiwa Mporo wa Bori ati ukarima antu yaya ugavana kana ukarima antu ya kawira ukarima antu ya kiretu ambuge atiri imbeterete kuona antu kuingi iria Mporo wa Bori akayuke microphone ira munya kwaria neo na repeat mantu yararagia. I know a lot of things have been done behind the scenes in the last 1 week. Nukuigwa na kinya Mporo wa Bori na ingite nkambati cha mwankatai Inaruwa vejeta Meru. They are bringing titles today. Wacha wakuje tusikie. Wacha wakuje tusikie. Nobody biure bingo kulia. Yeah, we really want to know. Yeah, ask them. Yeah. Bere tuta na bere wakili tetekeria twaranire na Meru na botu bae mataro. Kirekano NCBA bank bari na mubango bawita NCBA home loan. Mubango ya NCBA home loan today is hot. It's hot. Really actually hot. Ken na letter for extinguisher. NCBA home loan ni mubango yua NCBA bank irete uo kwenda kwithira wina nyumba ku. I know no kwenda kwithira wina nyumba lakini maybe to funding kidogo hapa na pale hauna float unajua okay kwithira tena float NCBA bank baka usort ukilukira mubango yo baba ita NCBA home loan na nabari wokira nyumba na 100% financing actually 105% baka garamikia woka nyumba ku bururu nawe ukarea mortgage yeje na 11.9%. It can never ever get better. Yeah. Nondo loan hii Kenya wimiriana miaka 25 na miaka 3 ya mbere fixed interest ni fixed bururu. So ukiakwithira kinyo tena ploti watagaramia bakonengera 70% itawora ka ploti alafu ukuje wakugaramie 100% bawokere nyumba kwa hata tetu gurukia rani yena bo batumira SMS yena rieto ya kuna email address kukire short code yeje 16116 kanoli ongere branch ya NCBA ere akwina ho nani muthikiria kana mutageri wa Weru TV kwire inya start report 4 washombe kwithirwa nago kiwa tunukiwa na offers cha tunukiwa kila asubuhi kiamka inya start report 4 wash withirwa kiona offers hizi muthikiria withirwa ukita na mbere kwaria kethera ni kuringa thimu utiko makate yate migatweka kana minutes kathira kana SMS kathira inya star 444 hash muthikiria withirwa kiwa tunukiwa ja credo double na tunukiwa minute upate extra juu ya extra. Coming to you back Mugambi igoro kurari na opinion polls actually we kiriaja kiriuria today ask Mugambi his opinion on yesterday's governor opinion polls by Mizani Africa. Mithika Linto really was leading Kawira then Kiraito Murungi. What's your opinion? Mbere ma kiri achungu bogira atiri you space the piper cause the tune ulia no uliaga Mizani mbere matwambirie au na uwe nonete result cha Mizani nyingi muno they have been very consistent Mithika no number 1 na inge ciumaga they have been very consistent Mithika no number 3 so wale kuona result imwe ikiangiri mtu fulani no number 3 lakini kia particular polling company kwa no number 1 ikira 3 question marks na uangi ndikwenda kugo the other thing urampomba kwira utwe iturithagia our own independent credible opinion polls actually every 2 weeks to spend 1.8 million kuthithia opinion na tutiririsaga na purpose kuthithia ikenda tumenya ura twa approach siasa inaturi iguru inaturi nthi imbi tumetetwa twindi tumba kuthithia atakenda tugitatea to correct menya siasa no mwanka witho kimenya na aria mwanki ugwete kenda wita wikia masima moto no so ituthiagie kietu very credible na tutiririsaga no tikia gwita guchwa kura ikia gwitwa intelligence na ndomba ukwira at any rate combined popularity ya Kawira Mwangaza na Mithika Linturi itikinyanya ya Kiraito. I am telling you honestly really Kiraito the last one I did Kiraito ali na 53% no kuigwa baba combined yao yali 46%. You know, I came across research ukuira we are 53%. Yes, I came across it. It is the same thing that you based Call the tune. What we do na inkwenda kuira Martin ukenda kushinda siasa you have to be honest with yourself
Nuguiwa? Iyo ora witaki daktari. Utumba kwitha wajiti mutwe umwiri kiu kwajitie no expect ya kwa ndawa cia kiu ukora mutwe. Tiu? Na ndi andu batu tumaira ku opinion polls gitutha tuberite tafadhali. Twire exactly where our problem is. In fact tubera that is what we want to cure. Atukwenda kumya thina yetu na riri kenda twita straight umekiwa antu atu is a lot of time. Na netiki mwisho tegwetekia mizani kethera ku. Ale ndo unite kwante umetikia. But mizani itithithagua itumira resort yu utetheria muntu fulani kubanga siasa ciawe ithithagua kenda influence antu in the social media unda kwira chetu tutigitaka atia tutiririsaga ugati mpambiririo chetu iyo for our own strategic planning siasa kokwe na lot of difference ya resort chetu no tutikwenda gutumira ku influence antu kwiro bathithia governor is number 3 ka never in fact utiro twathithia popularity rinturi plus popularity kawira ishinda ya ngavana iri onka. That is all I would say for now. Nankwire we are so confident. Kiritu Murungi agachinda kura ngiri magana jana. Na itigere ntuko 33. Ndakwira kethera tio. Itigere ntuko 33. Na tutiririza chetu? Hapana. No ndo chetu tikia gwita ko influence voters. Ikia gwitumira ko planie siasa chetu. Yes. Tugeta tukamenya particular place itikwenda kiraitu. Why? Tukamenya anga kita nkanwa yanga ndaka cheta kwa yanga ntu bena mpara kiraitu ate gwike muthere no. All those things. Tomorrow tugeta no tukankani kita. Tugeta no tugike muthere. Akorie, who is paying the 1.8 million? The party is paying. Kiama kienu ki yero mheshimiwa yake kutambe chicho. Kina mbeshi nyingi muno. Tumete na. A lot of money. Aike mbio nkwirire uni kuletera Azimio matiri chia 50 million. Unde secretary general mbas. Na ndombo kwira kiama ni antu. Kiama kia mbas kina antu bena inya. Nukwigwa? Kiama gitithero kina factory na gitithero kina supermarket na ala gita kuthithia mbecha. Ni antu bara bakigwete mbaru bagisapotaga. Mugambi Imanyara numwe kiritu nungi na bangi bareni kivuti utiye ba mbecha we. So tukakarande na bakana ntochu. Tukakarande tukuitu kwenda 5 million. To you raise it on the table na tukathithia ora tukwenda. So kiama kia mbas gitina stress buru tafadhali. Yes. Rikira Margaret Kiara. As we wind up. Yes, we wind up. Margaret Kiara Arua Imanyara cannot be a BAS Secretary General and he was leading the PNU delegates yesterday. I was not leading them, please. But I will reply. Na wale onda Muredi Arua take it to KCB Bank. Azimio will get less than 20% of Meru votes. Somebody is saying also here Meru is donated. Angoire the truth. Angoire the truth. Ukithiria nandi. Na inkwenda kwangiri na atongeria bagu. Azimio 3 months ago yali less than 10%. Na ankwenda kwangiri nabo. I mean it's good to be honest. Uganda go to dig our own opinion polls. But Azimio has been peaking like a rocket shot towards the sky. Kamba digachungu kidogo. Confirm wewe na degree. Wewe ndenda ukulia atiri 2 weeks ago. Na ndenda ukulia kinyagwe. Itwali 2 years ago itwali na meeting mbimbi ya Kenorusi India. It was almost empty. 2 weeks ago twathithia meeting ya Azimio. Kinoru yo yulire keingirwe no ndunandi it was full. What does that tell you? Nanto abayiretete. Ankwenda ukwira the ground is shifting very fast. Mbere kura iringwa together atwe sambamba. Together atwe 50-50. We wish you all the best, Mheshimiwa Wakili Mugambi Imanyara. Thank you very much. Notapako ya kipindi na kia chanchamoka ndani ya Weru FM na Weru TV. Date next week. I have more questions than you know. Please. Please tuile okay next week. Asante Kenya. Thank you. Asante sana. And thank you very much for coming. We wish you well and all the best. Thank you. Bwana coordinator. Thank you. Asante sana. Thank you so much Murikiri mutegeri wa Weru TV tutekire turekirie lakini Mugambi Imanyara to amucho next week ngona bilia. Actually I promise. I'll promise on air. Correct. Tuendelee. Thank you. Asante.